چل سادش آخا پارێزگەها دووکێ دەستê Tirkiya da ye. Eldîfrêkeftinekê navbera Iraq û Tirkiya da rê leşkerê Tirkiya hatiye dan, 5 kîlometran derbasî sînorê Herêma Kurdistanê bibêt. Lê Tirkiya 30 kîlometran axa Herêma Kurdistanê da gîr kiriye û 30 baregahên xwe yên hewalgirî û serbazî danayîne. Tanha Tirkiya 20 operasyon navaxa Herêmê de encam dayîne. Optenê sala 2015 were 138 hevwelatiyên sivîl şehîd bûyne û 204 dîtir jî birîndar bûyne. Etniha jî da pêtivît heta zanîn hikûmeta Iraqê pêngavên piles pavêjît ta radê rêpirîbûna leşkerî. طبعا اكيد ابد دجي بنمايا ياساي حتى ما في مروفيا دجي اتفاقيات يا جنيفا يا كل ما بين دولتها دا حتى اتفاقيات كانت ما بين عراق فدرال ورجيم تركيا كبري چندين صارت دجي همي اتفاقيات بنماي نيف دولتي ما هي الاتفاقيات الدوليه بيجن تعامل بالمثل او چه تعامل الجل ممكن ام جو تعامل الجل كان اگر هاتو شو وان قصف كير بتفيا اگر بريكن دبلوماسي بريكن مجلس الامن يا الدولين اگر هاتو شو سكالاي تمار بكن اگر نرى اصلا احتمال هي عراق جي برانبري بكت Ebdîtina çavdêran zêdegaviyên Tirkiya navaxa Herêma Kurdistanê da bo lawazîya serkirdeyetiya Kurdî vedgerît. Ji ber ku bu babetên lawekî mîne helbijartina serokkomarî her du partên desthilatdar şerê xwe bene bexda, lê li serxîna hevwelatiyên xwe bêdeng mayîne. بابت یا آلوزه افر رکفتن تاتی نکردن کار سرچه بنما بونه یا خلا گرنگ جی لوازی حکومت حریم کردستانی لوازی سرکردات یا کردستانی کو اتمین نپندک کیشن لواکی و کی کیشن بنمونه کیشن سرکوماری و اوان نکویتنه و بابت گلک گرنگ جوان تو باران کردن و جوان هز ترکیه همی بهنه پشگو هاوتن و دماهی که در انجامت خراب ده جدر کردن کو بو برجواندی خلکی حریم کردستانی گلک خرابش بلی قربانی دیانی قربانی دانید یه آبوریجی اوهان نسرو از بارد کم ویتن حکومت حریم کردستان سرکردات یا کردی هر چیزی پنگاوه که برف پیش بچیتن و پیداچونه که دوان همی بریارنده بکتن Diniha da gund û bajarkên parêzgeha Duhokê berdewam bin gefa hêriş û bordûmanên leşkerê Tirkî dane û hîç cihek selamet nemaye. Tawî radê ku havîngeh û cihên geştiyarî jî bûyne armanc û qurbaniyên giyanî û madiyên mezin lê keftîne. Lewma tête xwastin Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê û civakê navdewletî li serî vî babetî bînte deng. Amed Birîfkanê, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.